Matango fiere na pese pe na matatu foi de tatu po kalame nei tu la o le fiafi ia. Ma ngai ia pese na sa nia te mai ta ina Christine Spaya ia o le pese lotu ia. O wa foi ia le fu tatu ngai foi sa ninga le aso. Ta o temne. Ia le we to tangata ngai mai foi ia le fu to ia wina atu tatu po kalame nei ia o le big topic le fu matu fa ta sia tu mana fionga te mai ta lo ia. Ngai mai ava ko tu petero. Talofa ma roto ikua. Ia mai tō whāwhoi a te whaumari, ia o le tastifoi leo o sui masani o tātu pokalami. Te mne whatalo whātu se tātu tunu, ia tau se io manui o mo tau i le alofa o le tua, talo whātu ia auna le tua mani o lātu whale tua, pionga foi ia li pātele, ia whelela to me te sa. Ia whatalo whātu ia te tō, ia le ngate leo whatalo whāwhoi nei te māmana i tina mātua na ro māwhutu i maota malawa, ma rola wale o sai atu tau, ma rola te talo, ma rola foi le tatapuai. A talo whātu ma ling whaila unga whare tō matausi, sa o auma to mai tai, ma losi o nuu tu pulanga la baoa si o tātu tunu, si o tu lava ni a tātu whana witi, ma rola lava. A talo whātu whaila tō nalo o ngase ngase, ia ma rola no sai, nei ainga foi na wā whea mranga lima leoti, ma mai se wha mawhana tu le tue atu. Tau, tamne, ia, lewe tangai mai, ia, le la tu hoi la vanoa nei ma tu pukalai masai le big topic o meo tau foi le salu ngala lo el tatu tunu I leva yaso ia le la ma tu tala noa tu ai. Tami nei, ia lo tu le fa talo fa tu lo fiona ma ia, pa lo so fu lo fiona tu ma lo ia. Ma lo so fu ma lo la ni ma fa tai I le tatu au lango I le nei fiafi o e lava fea lava se no fuango e mai moi mai ai aftai lava lango to anga mai Ora va foi le to fa to mari ma no se fu to mari ia fa malo lava se fu lo fionga la ko kingo fimbe ma lo la di ma ka fa ka fa fili pa ia man mal mo lunga I ka ko ulang lang fa piang mai mum si man ngi ko kala mi malo lava le ka wa ka ma lo lava ia misala no mai mo ma to tele o tatu tunu al me ia lo fiona mai ia pe foi lo fa mali I ma tatu tunu o ma tu ai o Pitopi alia tau ia ni tu la whaki whiaina o tātu tālonga tu sa moa lea na mai ali. Le whaina tātu watu foi tapua I malai. Le wa tātu o mai, mere na nai ma fuona tuai atu prokalami. Iwa no le tamu whai foi le se umma tālonga. Ia o le wa sao le tātu au, whetu sa moa I le qualify foi le World Cup la kapeliki ta son fo. La so no fina ngalo le tūrong. nga nei tele nei ma lo la vai le tatu au I nai te mai tai te mali fo I le atunu ma lo tang fai a matata alonga o lai tua lai li dai le fiti ia ai fa tai o le wai ua ta alonga ia wa o qualify mo le si la sanga I lunga ma lo lava ia kulang funga fa malo lava I kuma ka I fo il tu sa mo le kalu fa ka usana malo le fina o vasi ia se manguia ka ko ia ngabu manguia ko faiba ia ia lo fa mala ngal le O nisi mea le vi le tatu tālonga le ane. Ia awa le sa vesi me taswe lau pik topi o le tatu pokalami. O le vi fo se tatu nu. Ia au le vi le sa usuina nei le tālonga. Ka so le na toi fo I lava ia wa tau ma Yesu na maliu ia mo sa moa. Ma sa lo le tasira ma fuanga le na pa ro tatu au. dei do ponga e lo ponga ia vai o le vi walu nei vai aso o vivisi e tangata ai pe o la ua mai tau e sa te tau ana visiti sa o a ie na whaatuina ma whaia po kalame pe ai se a lena au mai fo ma nei I o le whaamtalanga lena au mai e le musicologist te mai tai leo rita sau mai oi Brisbane lena ia whaamatala uma le tu singa mo pese lona lua lon tolu le foi sau noa mai ia lona tali Joseph Kuresa sau noa mai foi Joseph ia vapea mai o le version po le tu singa mo pese
Ia le swinga to fai lava e on to a. Le sa lango ina ta e vai fa ku fai e cha. Ya, te fa malulu atu o no tulanga foi o le malufia. E le la te fa o atu sa no ngale. Yonga te mai tai loi. Ia foli ka mai mo Filipinia. E le fionga ia tanu wasa lea ia le peste le na usu. Ono nisi o mafu anga pe paula fa se fa tonunga. Ale malo ia le ta uai le o le swafo o le atua. Ai pe o tatu masania e tausanga e tele e iai lava ia le. Yesu na maliu. Mo sa mo. Fatawa ina ia tatu. Ai awhaila o se mafua anga. O le whaamalia ina o atu nuu sa au wai choku. O whaanono anga la na. O le tatu tang whai e whaamalia ia isi atu nuu e le tantonu. E le atua soifua. La so kina ngalo. Pawai. Ulang la fanga wa ole mia mongi mal kalfa mau. Walanga la ngafi na ngalu le tu. Le ke pula lang la ngafi ngalu le ku. Ngalanga la ngaina fi ngalu le tu. Ona wa yai me fa le ton. Wa fa le kong o wa le kawi fo ia le kawi fi ngalu le ku. Ia le version sa fa nga le joke mel nga la nguma fu nga. Peong sa ngofo ia tu se kubis. Ngafai o te mama tua o se alo fasino ia inga ia le sa tu sia ia le original ma tu ia le version no. Faftai pe mal na tu wa fape ang fape le tanga nga la ko finga le ka wa ia le vi fo I ka sa mo o fape nga o nga so fu mbangi vai ka pe o pulang la fanga o me ngai sa fa pe o nga ba ai o nga ya sa ka wa o fa nga pe le version no na lua le sa tu sia la vai ku besa mo to su ia le sunga fo ia I nga ku besa o ke lang fa pe fa nga I le version nga le lang nga fi nga lu le ngu o nga wa lang ngai o nga fa nga le version ne sa tu sia wete Solomona ia usua kula le version nga o tele na wal mal ko ia le la ko kile masang ia ile masang I wala ko fa fonga le version nga tu sia wete Solomon ona o le version le tele fa nga tu no le kalisia le ia wete Solomon ma fuanga to na wo ma fu iona o nga kele fo finga le fa o nga ile masang ia pa ia mal la ku le version le ang faangala le version na kubisa ya kia uvo ia sa ka kaula ang faangala le version no lua kubisa ono kubisa le sa tu sina le pesi o ia foi o ia nga faia le original o ia foi sa tu sia ia le version no lua ya kia ula ia mo mo kule sa ka kaula ang faangala ia le vinga ang fapengi faanga ke lo nga ile nga ia fingal ia mal kulau fiunga ia pa mal fiunga ya Yo, sa le sa no nga mai o pena foi que famali. Eu tu langa na ye ya o le sim no fa o yo soli. Ila wa ai tu ye te mi ba te mi na o le pesi. Yo la o fai pesi fo yo o fai pesi o fa fa o ti ula ma lu. O vai nga te po ia Yesu. Yo fa o te mi na o le pesi la to.
ma whaalonga o te eira o ia Iesu, o la tau ia le, au le o ina foi, le mai foi le tala Iesu. Alonga winga, o sesi foi, o sesi solo se foi, o tala, ma to an fa pe o au le te ela foi pese lea, au le te au mai piu, la po malu. Ul fai akua, ma tu te le usua pese lea, nga le wave esile inu Iesu. Si le ave le on fa fai on ala le pe ave o le polisi vai ngana kai apa ngala ave us kama ke sa te tawan te ia on ani ru te tawan te ela te le usua pise pele tu Yesu ya apa halia ya le wa na usua o le te tonu ya o de foi pese rua ma ya va te fa mali ma futa ma tunu e re la ki se le ni na ave ma lo Tu lava nau tino ngalen pai vai Aso Toonai. Ai se awa ave e se ai, le ta'uino le suafo le atua, mai le tatou vi. A pai fo i lau se whaatununga o le malo. Se whai ngofia, pe au mai lua mea. A mai luma whapea, o le vai, o le usugina le o le pese, o upui o le pese, sa fina ngalo le malo e usu. Ina, mātou ia na mi au au na. Mātou ia na watu e usu ina di usu. Lea lawa mātou whaia, usu le di ina watu. Ia mātou te usu ina. Ai pe e sele maa nei o le chokan, ia tāpe nanga matulanga umma. I lea se sā mua e le mita i tātou, ai o tātou Fōlino masani pe atari malu. Tātou te whemitai umai i wa inga sa ia. Ai ala lavana na vevesi tangata. Ona ua ave ese le swafa le tua. Ta te fia maua la se whamatalanga pe ai se a. Whea na afua mai ai. O ai na iai le whaatununga e suia. A le hafo i se mafua anga. O te whaanono pe awha pe mai. Wara na suia, ia awane ia whaina ni fina ngalo o atu nuu sa awhiwhio atu. E fua le usuina o le tātou lava vii. Ma tātou lava tātou nunga le atua. So e fua. Fa pewhia na whai pe awhai e na nā i tua tātou nunga le atua. Ai wha mua mena tua isi atu nuu e le tapua i le atua. Pero visili tele na. Ma e kele visili nga wa ka ua kele o swafo Yesu e ka ua kele ka mo pe o nga ko mo vai e se me ia o ma isi ka ko ma ua le ia fo ia le au kaya o le tua e kasi le ka fa ko e pe ia o swafo Yesu dia le nga mavai ese mai ia fa ku nga fa krisian i kong sa mo ka wo ke la ia le ka wo fo Yesu i kong o vi de sa ko su ia la vai ya el sunga ya ku bisa i fa po poina o Yesu na mari mo sa mo pe vai nga kong wanga le uma fu ai nga langa ia finga lu ia man malu le tu ai pe yo na sa wai i saunoanga fo ia atari wasa whamanatu o ia lea sa ia whaia lau whai pese mtai te ia lau whai pese lusu ino fua. Sa ua ia na saunoanga, sa whapea, na whaatonu atu na ia el paluia, o lea lau ke fia mamla, pole mea, nga whai aku paluia ia tani wasa, e alwe whao ngā ia lea fo, ia le version lea, e leo ta ua Yesu, pe o lisi vai nga wala sa ua mai ali sa una tan bas o le fa ko nga bal bia nga ba yang ia ngi o mera le po lo ka po bien fa ko fo ye el pal bia e alu mai le version le
na tusia betul mo le uta uai Yesu tonu itu tonu ala fionga fu ya Yo, stulanga na te unga mala mia fu le yo a fa pe mai lo tulanga na. Yo na tato i lo la yo le. Te u mai fu yo le tau tu a pe. Ne alanga e wa te lo a stulanga fa pe na. Le na sa no mai ya. O lo le mana tu isi atu no. Man tu foi ya le sa subtitle u mai atu no na ya ngana. Ya la ku lo la le vi wa o pa makalisi me Facebook. O pe mi o le fa le ava. O so se kala le apa le fa ile o so me ale sa pte palang le fa sa mo ale o so me ko ki fa kai mi o technology le we pe na fa le fi sa mo pe ma pe uso e ta o Yesu o nge sa pte mai Jesus died for sa mo ya ke ro te mia na ma ya va ma fa mal fa pe ro ila ro le pale mia po le mi skala sa mai o e Muhammad i po das fo ya po Hindus fa pe le fia Atono stulanga na le manatu ye al malo fa pia ave eselo Yesu ai se fa amali o mai ni tangata o ni se foi se tala ma le fia ma tu foi atu no ia le sosoani mai a Samoa ma ia fa pena ia fa nga bom tu no pena sa o lisi fa pia mai na ve eselo mena ono o Yesu na mali mo la langi ato mo fa ko de o fe tu la langi fetu wala e tu la langi o i disi pa nge kal masina pa la e manino ha o kurpesi maliu mo Samoa au su foi sisi atu no ia na maliu mo lo foi atu no ta fa no tele pa fai ia ele o le mafu anga lea o no se fa tu nunga na vatu ia ave esea mana tua foi ia o le tatu fa vai o le na suia ele malo le HPP le fa vai ina ia ta uai o le atua tatu te takua ia o le atua tolu tasi pa ia lea sa suia fa pitoa ia le tatu fa vai ia ta ua tonu e le o se isi to inga tatununga lea iai tatou o le fa kerisiano le e amana ia matali tonu ina le Trinity le tua tama le aruma le nganga pa ia ia le la fa taita fa mali i wau tele fa lungo le tanga nga fa pesa fa tonuina ia tanu vasa o fa upunga ia tana ia e manino ase mepe a fa manino mai mata usa o mai le bungai ona vave ai le ma uma le vesi le sa tatu vesi ai o le au mai sa o al fa tsalanga foi lele albele ka own up to your decisions mata o mai mafu anga ia mala mai fo ile o tangata Ele o kulanga ngalo fionga mai o wa bisi a bisi ngila ia le ia fu Yesu na mli musa ia le wo pa penana nga ifinga ia mal a o le version sa awana le sa tangfanga o le version le sa tusia ele na tusia pesi a pesi ku sia e inga ku besa sa kaula usa pelo ka iki maloko me kisilang faya sa kaula va nga banga ia fa ka wainga le kangaka mo usia pesi sa ka wala ngo fa nga version na aku besa ia ele nga kanga o le version foi le nga kusia ko suia la vai kubes o le version nga ua masang ye fa fonga le ku masang ye ke mo ka ronga fa ba ma ro me mo la mo fai o le version la le nga fai yang ile popular le version nga fai e weta so mo na tu ro fo fa fonga e ke la fa nga la vai e kalisia le ye ia weta so mo na le tu sia ye ku special ku sala ko mo nga ke ni fa nga au mbia ka fa ba malu la ka lua ia malu sa mo me ka no fa ba malu mbe la mo fa o le vi I la le mal version no ko ye nga fa nga ku visa pe ma fu nga na wo nga I finga no pe ia mal o tulanga na ya alela mai ya le tatu wa mai lo le luma wa le la tu visiri ne na tunu ai foi tu singa po le ala le me na mai ya wa ya lo fio mo ya fa mari fa fo mai fo tatu wa te tau lo ona mo le ngai luma
o le vi'i loa e taulo na usu a mata atu nei, le sa usu e fitu Samoa. O le vese na iai Iesu, i le lumana. Mana koe lave foi mana koe whare nifu tātunu. O le ana i lo luma, ia pele alwe asa nei leo na whatu atu e usu e le vi'i lea le fitu Samoa. Kauloa na tātu wōlo e. Whawa ulo le vese na Iesu. Mari, renga. E ora na o mai atu na mtaupu ia pe ona fai atu tasina mtaupu na matua lunga na lo tatu tunu ia onisi fo ia ona le tua i bule fali ni la tumana to tases fai fa o sa fa ali meno manatu ia matu tele ala tunu ia atiri le pesa no ora to ia ona le tua ona Yesu e be ona fitala Yesu e ni sa o sisi tama pe ale u ia tu Mari, o io le ala o moni mane o so nene. la ko ro Amen. o te mane ala tato se atu disi tato mtaupu o ko kan pik isu le mayama ia la tu atu yo au ma fanfana ia tato mau o le atu la ngo le fakali mane to ina me lo matu o le atu la ngo la ia mau le fa mol Ya, o le mau si seni. I de si seni New Zealand a wata tu tangata e anga vaa. Ma o e na whanau le wā o le awhi se lau ua whā, i le awhi se lau whā iwa mua Januari whangatai. O lea la, o mā e a le tō lau launga launa lua, mo le sila fia e tōlu i tō lau launga pe tōlu readings o se pili i tutoro pale mene tutusalawa matato i Samoa. O na whaato a vea lea maalo ia o le tū la fono. O le upu le pili, pei o se o le tula fono lea ua whaatuwina e seisi e avatu e tala noaina ma fina wina ma whai ai le tūlanga lea na iai nei o le tā pā o fina ngalo le atunu. Lea la ua pāsia ia le tōlau langa lona lua, tōlau langa lona tōlu la le whaatali iai o le whaapea mai hisi o Novema e taunu ai ia ai le imanino mai i la lo i Wellingtone le aso ma le teimi o le iai le third reading o le tūlanga la leo te mai tauina ma whapea mai wa tele nisi wa whaasotai mai fo ia po o ai tonu e la vea i le sitiseni lea ia panga lea sa fina wina ma ave i luma i submissions ia le tūlanga ia iai ma e suli mai ia iai ma le generation, first generation, o e na suli mai. E lona winga, tau atu le awhi se lau ono lua, o e na whana nau mai le wha iwa ma le ono lua, peitai, e le o talia ina, whina ma losi mai le national, ma e whapea mai. A tatala lo le awanona, e o ai skuru iwa awhi a tatu tangata e anga wha. Ia nā tūlanga ia i le mātou whinau sa whai nei, le tātou whinau ma le ngawhai. Le awhai na pe asfuru i wāwe. A wā o tātou, tele na le mā na o e whape o mai no fo mau. A o le accessibility, o le awanoe o mai ma o wai, o mai whaalawe lawe o atu. A o tūlanga la, o le aia inga na whape mai national, a whai e te tala mo le first generation ua wha maamuru loa lato. Ai ina ua tala no ina ua au tasi uma loa mauta e pāsia na o e i le wā lua wha i le wha iwa. O tamaita e whai puipo atu i se ali ina whanau i le wā lea e anga wha ai foi. Ia peila o le isi foi a inga na whisotai mai whapea mai. O lato tinato a whaipuipo ma lato tamana whanau i le vālea. To a whaipuipo muni ane po le awhi se lau fitus furu. Pe anga waa. La lau whai e anga waa lango lai sa whaipuipo whaalo alumia whaitu la fono. O le whaatusa lea ang mai le fionga anai ata anai. O peo I lea tātou te lango ina. O anai na au mai alfi na unga nei. Mai lava teimi sa whaipu le ai sa tau ma whai lava e mai duma na tā upu. Sa le sa whia. Sa le ma whai na teimi. Ia lea la wa ave o mai I luma e le whaipu le lalo tonga.
te anau tui ono. Mai leo sao ai, ia vi ia lea tua, lea tūlanga. O te whapea tu ai. O lea iai lea wanoa o tau ave le mea ta o le supplementary order paper. E toi fina wina inisi tu e whaalilei ai. Ia ai e le mai lua pe pasia pe le ai e le nā pepa lea o le atoe avi tutolu. O la utantu nunga. O nisi finaunga. Tātou ai le manu wa tātou lima. A o nisi finaunga mo nisi whaalilenga peila o visa. Peila o visa e whale mai ai. Ia o nisi finaunga nā manisi taua e mawhai ona tātou whaia munmuri. Peina o tā ua lesi pot kalame o leo whiola mai tātou whanau. A tama mai. Ia loia matangata uma o lea iai le to mai I mea tau mata au whapene. E mawhai ona lātou whinauina. Le winga o la utala. O tātou o tangata e le mawhai ona tātou tu uina le mata upu nei. Ai le ita oto I se ta otonga le lei mo tātou tangata. Lona winga e tele isi au wala e mawhai ona tātou lui ina le mata upu nei. Mo I o lea wa au mai be ona saunua anai. Wa pei o se pusa. Fo ilele maata ngō fia le au mai o le mata upu. It's like a gift. It's like a Christmas present. Le wa au mai. Fo linga I ila ma au le lei mai. Ai tatu tala tu pusa. I le ina te mei tu tonu. E wā api api le whai tutoa le wa whaia. Wā api api lava. Ai nui lea. O se malo. We have still won a small step. Po lea lava. E se ase a moa se mata upu whapea. E fulisia ai le pare mene atoa. Wa e nga uma. O leo fulisia malato au whaatasi e pasia. Ai le uma le whamoe. We do not give up hope. Ea. Tatu te a vava ai mato e vava ai nisi au wala. A wā visa whaave le visiri rea se lau fast fulu atu nuu. E visa free ngā tau nuu an malaga lele I New Zealand. Stamp le sulu wa masina. Ai sea le mwhai e nane. O po le visiri e o whailunga lanu lava New Zealand I tātou tangata. Ia ai ono le watala noa ina ia le tūlanga lea. O te whaalunga atu foi. O lea e whapea. O lea taha una mai e isi, wa fisiri mai. O lea wa sau whaasalanga e te tauana le stala. A wale le tōla longa lan tolu. O te fia malama la wa e le o una ia natu langa I le mātou mau si teni rua olo wha. O le paule mea tātou tāpua ia le tōla longa lan tolu. Au le popole, au le atu ngalu. E le whapea a le stala e le maua le sitseni leo au mai. E maua. Ai uma se mai a le lei le tolo longa lon tolu. Ia ona whailoa atu fo le au wala. Ma avatu fo le mātou sosoani. Blue Hearts whaatasi ma le loa bei. O le a avatu ai se sosoani. Mo e mo o mia sosoani. Ina ia le stala mo sitseni ne. Io se fa maninonga ngā. Malo sa no mai ava. Ya de se ya masana ma wona am nai fisi se va nga fa. Fa le fisi na ngalo to fa et fa mali. Pongole wa e fi fa poco ka o ke le o sia mangu o wa. O kwala ko ya ka ko o ye falseu. O le mangu o le o ka pu mangu malo. Ile finga winga leo le o siksengia wanga ka ko a makua wa o kausanga le o fikuli manga se la uia ile va kausanga ye o ye va pia pio le o le melo mai o pasia sa ngole fiunga ya mai ai o le ka ua ia o le mangole awa I ka kala ko le mangua ngai mo ngai ka ko wa a makua I le healthcare service ang sila awa mola siksengi fai ngofi nga malanga mai nge sia ki ola ko ngase ngase sila fu e fu dia la ko service me ka
isi akinga fonga soi fu malolo inga le ole si vai nga e ka wai awa ole si manga ole kula fungi ole pension e ka funga mo komiti wa pe nga ye fai te yale mo fiksi ngo komiti yale mo yo mo fia fu kausa nga o fa pe nga o ka fio fima ma fa sa me ngi si nga mo si sengi ale fula kwa mang ma ole ole mau si ai ke o fa pe mai ni stand down period vonga po aso vonga fa ka kale if ko amo le pension wa ka singa va nga lo ke lo dia fight de ma ya ko mikia vonga nga boya pension nga yo ka ko ama ko pe o nga va nga ke fia fa po i ku la ngo le fo sa nga ma ya wa ole fa ka mo ko e mo kwa mangingo wa langu mai o mal pau wale afo ele vai ngale pi kau verifikasi e vongale makau make vongale la kulang ole national wa national le sa makamai ya ora kung faku is ya aku salava pe faku is le national fa ya kwa pile mang malu pile pa pe wa do mau kingolde lang umai sipaki pe ole act ole greens ole New Zealand First ole paki Maori ole paki nga ki fifia i kele ka upunge awa fa men au Maori aku fa mai te fa nga mano e fu divi sa mo je mai mo ka kio ia o ia me fi nga le paki Maori ka pe se fa ko nga wa fio nga ia le so no ia te fa mari ole tu langa le ia Jamie ne se ilonga e se furuta usanga o novo inusi to amo pensione e ole sila vaenga na le ave tonu e isi vaenga fa upu fai i le pepaleta o le supplementary order paper e ave tonu le ai ia maua lava taimi lava e pasia i tu la foto ia maua longa sixengi male pensione tangata ia anga vaa ia ole tulanga na le tau iaina i fa no anga fa pe fe ona toe tu e fa tali was fulu tau sanga pauli me fa tai e mawai ia au nanga poile so i fu maloloina o le winga tolu ana o le isi tu le tau fina watu wai ia le mau e fa pe mai a faila le pensione automatically ai ia maua se tino i tupe ala nai matua nei ia ave ese compensation ona o le no pasia le privy council well le wa los furumo tupu tau sanga o fina wina nei mo mata upu ia ai le e te tauna tau via ia le afoi le maua ino le sitseni taimi sa anga va le ia ai le na fa tango tangata sai tutonu o New Zealand na taimi o ia la nei mea ioe o le manu malo le wa tatou maua ai peitai e tele fo inai vaenga e le o manuia i le aumainga nei a le tatou parimene New Zealand nei. Malo so no me yava e pe no fai lo me yava pe fo fai lo fina ngalo fo yo anai a te fono fo yo le mouse sin e pe se tin tu sa fo le se kif me alo fo ma ne yo fa fo lo te fa pe ke fa winga pe fa tongo fa winga fo pe ya tu ma mau fo le se ma ne yo fa au tono na pona i fia o tanga to tira e ma ya na vesini fo mole e se tatu o le wa sa no le fo telo fa lo mo mele o le to lua po le e por fale tua e por le fo yo le wa to le mo si se a fai la pe se me ma le lima su to sa no le fale tua e por ta ba fo ya e le ve ma na o ne ia fa ipuipo i se tangata na fa na le piota lea io per che auto sana o come chi alla mo fa ma poi ya so o terminare io ma ka foi la un caudia ka ko de nei no ma tu ma nei to ina nei no fu i sambo ma ko vai la ma ka no ko foi la ti o de foi le wa le fa pe fa poi poro io come chi foi la ma io no fa ma Orang le vingolo semua ngalo fiunga lawa makang susu efisi la
Ingai ko inga mga no makwa ya o kui o ka ngai o suwanga ba kiri ya ke lo ngai di fa dengar ko ya man ko ia le si fisiri na au mai whapea. O le ale tūlanga ia le tatu mālo le mata upu nei. Awai o le sanuanga lawa na au mai le whionga i tamai tai pare mia mai le amatanga. Mata upu e New Zealand. Lona winga. E le ai se lato tala e whai mai ai. Ia, o i le nei taimi o le upasia tōna ulanga lona lua. Le loa lape o le ai ai loa se leo. Ai whaingata i lau fa ai ai. O le manino a le whainga whaavai le wai ai malo te mini tau fi tatu tangata i Samoa. Fo i e whaima umanga, tūlanga umanga. Le pe le o nga tasi lanto e whai mai oi ia whaatanga, mātou te lango ina, ni tūlanga whaapea. Ai mai mau lava le Treaty of Friendship le iai. Whea ngai ngā wha malo po whea ngai ngā wha New Zealand Samoa. E matua le o ali ani fōlinga o au ngāle ngā, ma wha au ngāle ngā Treaty of Friendship. I le tūlanga lea o le lango ino le mataapu nei, ma le whaawhaingo fia o na o mai o tātu tangata i te tonu New Zealand. E no tā ua. Se lau whaasfuru atu nuu, ai nei la mai whaapea, i le fia masino o whaatari. Sa wheo lono aso la. Me se nai whaarawe lawe fo i o maliu, ai le whaatari. E umar maliu o le whaatari visa. Ya, le situ langa na ya pe fu na tatu ya fu le vi ya le wa ese yesu nga o fu nga ma kule ma pe mai a vese nga me i dese mo fo ma we fe ya mo vai a talo sia ia ai abatu le tulang pasia ya matalia tatu malo e tau na tu talia e wa tangata nei ya le la se fe me tu pe pensione na tu tatu sambo a pe ale la malanga mai mo fo ni nga malanga mai mo le to afia le pe di ma fe a to wa fe a malanga mai mo sila o mi ole fa se pensione to mo o i samo ko kipi pensione mo sa fe fa tu pe tatu tu ta la to lia malo tu la le a mai a mo toma ya kako wa ai pe ma mai ta wina pe se tu la mo ai yo ko como ko dia wa o le ya ka o le ya pe al me la ka fiu ia ia kau fasa nga ko o fafu fasa o inga lunga baike emang po o le ai ya te tauna al tangata lava ia e fili ia eu foi lá a pasia lo le fai ka ngolong ko le ngi o le si seni mo na ta tu amatu le se la ko wa ya nga ko a ka dia lo ia kau ngai ka ko ama ko mai umala ba nga ba feeling mai si da se la ko me la kampo e ka fi ka sam me se me la fai la fai e manu le tom fai ne fai ya mo la tu pensione samo che de io na tu pela watu le si le samo la no tatu tu a pe se fina ngala fa ali lo fe mo ya ma fa mari la tatu wo tatu malolo le ai se fai la parolo la tatu malolo ma foi mai ia na tatu tala noa foi le nisi foi tatu pitopi ke pe ona ia ile ia le tosi foi o pitopi la fiona foi le ia olo musu a ola tala noa la pseva ia a tasina pitopi ia tatu toyo foi la ia lea ele isi pitopi le pe so o le pawa i Samoa mi se lava ia le tatu muteli sa vai ia pena foi ia male fale le fausia alo matualo vai ia tatu to pai foi le ile tulano ia le le mea tupu foi le moto le faa foi le e na te fale o sa fata ia tasi na tatu ta upu tatu na tatu foi mai
lunga lunga lalo lalo le ulu po ova sunga lofe poko sauta lemo mofo siva kifa saulo fa causa se please eva maya mi stanga golea o la mai ile ea o a un pese fe pea se io milionea e se le camalea peia e naulemea eva maya mi stanga golea o la mai ile ea o a un pese fe pea se io milionea e se le camalea peia e naulemea Nue ma e kenge e se lo popole Papa tele solo solo fede Fia e se pepe Papa Maria mi stanano Sunga idea mi solo fafo Ua ma salo Porkile au se fafo Papa Maria mi stanano lea O e lai mai ile ea O a un pese fai pea Se io milionea E se le camalea Peia e naulemea Eva Maia mi stanno golea O e lai mai ile ea O a un pese fai pea Se io milionea E se le camalea Peia e naulemea Eva Maia mi stanno golea O e lai mai ile ea O a un pese fai pea Se io milionea E se le camalea Peia e naulemea Eva Maia mi stanno golea O e lai mai ile ea Ya na, tasi na pese mātango fie ve mai o lea fo i o toi live ai tu dungo le ea. Ya e whai ane mea se longa lava mātu te milionea. Aula tala ia, se pia e aure mea soli. Ya o lepo karame, o lea lava tau sa eli statu sponsor le mau a se sponsor. Tele sponsor so tai mai tau. Ya re so tai mi tana noa ia i, o le vea so faude tialu tana noa sponsor ne. Ia ma whai role tala wale wha tupen wha pepa uma ia tatu sponsor ia ona awina atule runga tapa. Atama nei, ia tatu o atulo li stato topic ia pai whona rungana lo tatu no ia a mese ever newspaper lea numera tasi lau loa tatu tunu ia pai ona natu whai tiu ai whai mi star ma wenga. Whi mai watu, whi mai no. Pai ar ka whi no. I will never respond to you. Ever and ever. You know, if my ever to me tell yeah, well, that's what feeling handle. They're trying to respond my feeling on Mr. Oh, yeah, or to find a ring at you. Na tonu atali. O so se minister, so se tangata wata ua o se fai pule. E iai le matafa ioi e ile tiute. Nga I tangata le atunu, you are answerable to your constituency. Ai mai se le atunu I me whapea. Mai tawina foi. O le tofaya olo. Ma sani ai le Samoa Observer, ma sani tala no le Samoa Observer. I la aso o I tunga ngai. Ai le la pego in power. Le ai e te tauna tali. Mana umia tali. 2.5 miliona le se tupe like titi. Le na whaalu I le VIP lounge mga malaga le regional malea. Ai le ngata inga o le tupe le na alu le au mainga o le wa alele a fiti e a Fiji. Ia na au mai le ai manisi lungo o le wa. Le ai na sao nga se I tau nuu mai pe ona na sau noa ai atu le e se I tau nuu mai foi. A watu nta mai te wha atu muai le wa lele ai ta milo le wa o purunga sa vai pe a whai ele a vei fiti. Wai le wha o ngā ai le au mai. Ai lungo le asina pe air jet fuel le wha o ngā wha ata whao ai. Ia na tau lea ai le o le a ngā I atu. Pei tai au mai le ngai wha lele. Ia e fōlinga mai foi. O lai na whisiri ngia foi pe wha pe whea o na o atu le wha lele nei. A watu le wha atu tafta fo le
fale fōlea. E isi mea whai. Ai uma e whapea mai o le mea alofa na tui nātu I a ao o le pale mia. O le model, o le kamai wa alele. Lele e a Fiji. Ia, e papa, e matanga pe a kafua atu a uia iai. Wale ai le tatu Samoa e a se manu I le teimi nei pe ana loto te tele e wha wau ona whaia le tatu airline Samoa e whape nei wo umantutungi ai tā lafu sa vevesi ai. Mea nei o pisinisi so stangata whai pisinisi mana malama. E spend money to make money. Whaalu tupe, mawai tupe. Mai so o ale tūlanga I polingisia, I o polingisia ngai nā taimi. O le mea le sa iai, o le lea la a lima la tau nuu le wa lele o umana lisi I se tau o fie. Ia a o matuatia ia I tū. Mai e lea o ngā whai o le tūlanga lea o le a iai tatu malo. Pe o pule ale mingiska, pe tali. O le observer ma sei so o se media. Lea whai lato matawhai ui. Fesiling ia tūlanga o lea masaromia. Fesiling ia pe ai se a. We have every right to be told. We have every right as voters, as Samoan citizens, e tau ona tali mai. I fesilia social media. A wale whaafonga a le atu nu. O wafo I o tatu la fonga la ia rua. E te whaumari. Mari e lawa sa uanga lau whiunga mai apu. Ia, o koe ngā kulang kongunga, wa le fisiringia po le anu le kari. Nō winga ke lea sfale konguru ngā e olo. Me ngā kau ke lua ko, awai ngā ke uka ko whae o sa usisi whamkalang. I ho sisi foi excuse po le excuse le whai lea mo. Le pawa wunga le pio fisiringia e foi kamaka I ka ia kule. Ia le kele fo I o afu. O fai ki o ngal pa ia man malo le kunga misia ia savai I le kisi ai sau ia le famkara mai o skru vongal po se part nga fa penga nga fa pula ia le fa fika u dia la ma fu ia fo ia le kele o le moksio le kisi savai se vai le fa ka va o excuses se fai el ko fa ya o lo binga e ka vili fo ya ia le il ka puni sa va swam kalango skula nga fa penga lo fio fu ya Yo tu langa na ya pe fo na fa lo mai le fie fo la pse para tu va ya la fa lo mai tu se la pse va mai ma tu lo sa tu mai fo ya tu e te mina na e opposition ai sa fa me fo mtara ma tu sa fa sa lo ale o te mi wa tu mai sa lo to estoy no lo e tan o tu pi ya tu langa ya le tisi isa vai ya ma tu vo yo o le tu to fai lo tu langa le o pa o mo tele sa vai le na le no tu mai fast le ma lo fast lo to tele foi pu sa vai ma lo ma o sa vai ya pe yo na ye o fa ka le fi sa vai yo to sanga na le sa lo foi pu mai le live foi se tasi foi ai me sa vai so me le tisi ta o le yo pe Wa fi kara ina komitu pe ya mato matu pu e mai. Ele fai o le pe internet. De masio. Ya aba ko ye la yo na internet. O tanga tala isa va yo no farolo. Ya masalo fa le tongu meu meet. Me umo Tupe umana me. Ya quero que você escolha olo. Ya tu langa le olo le tongi tu per malo o wa le tongi ada no fai fo ya ora psebo ma ko ki no ino fo ya sa mo ma sa fo ma ya ki no ino fo E ana si si tatu e I o I nā tu langa. Ai o le mea lawa e wha no ai. O le tuntumunga le o le malo, o minista, pale mia. Mai tau te mi fo I sa yere ta pipi nei tau sanga e tele. Vai aso uma. Pe whaatolu na interview I le taitai. Le tūlanga le ia open and transparent. Ia whai ngā manino. Tali atu molo whai unga. O le si tūlanga
whanoa I le waalele fo ile Fiji Airways. Te ia mo pa te ro tangata le lo pe fea a o ia le minister. Pe fea ona fai clearance matulanga umana au mai e waalele. Au te leo tupe pe ko se la wa fe le ta ua na au mai e waalele. A tatu nofo mai te lele kite runner. Le ai le o mai le so le se su enga Samoa. A la fai a su enga I Amerika Samoa le kite runner pe fea no na esema Amerika Samoa ai o I Samoa. Lona lua o le waalele la ititi le o te iau pa I Faleolo le na land mai Faleolo le ai se permita le lope mata utia nei mea. E te tonu o le whātau sanga tarun tū la I mai a lea e tupu ai nei mea unauthorized le lope whapei ai tu atu o mea ngā ai musu e tali mai I fesili tu I nātu. Ele o le fesili valea po ni su e vale? No. O hai ata tau a tātou e loa I le whaunga ina o tātou la fonga ma tupe le atu. Molim whamau o le tūlanga tūnuna ia le sunga ia oro a feeling ia ele afse e kakau a whaisanga ka ma oro whape ngā onga ia le whamu venga kanga Samoa o la ko oro whape ngā onga la ko konginga ia oro e mga mia fo la pa ia mal la ko I se mangingo ong fisili fo e kuaku ia ke ia I sang whamkalanga mai kulang o whaalungo le rusu 5 milion mal pali le nga lenti Samoa e le spasis o le tūranga la e pei foi ona la matanga whakua tū mai foi le fast I ke wapeo whai atu sa alo e foi tamalanga e foi le ministaro o ngaruenga malanga I oi prehala tu saini mai po mai ata ala saini mal Emirates e me foi company vale le Emirates pa mai le mal Emirates sam e o mai taimi nei ai mas Emirates o mai Samoa o mo fa le tonu ha o so Olha esse mesmo. Lembra vale ele foi só foi. E a pega no chão não foi tudo Ep8. Ele mana umia. O qual ele mana umia ele acabou ele original. Original. Lá esse. Foi tu le faunga ina. Lá le tele o faunga ina. O lá original no winga na le Fiji Air ma isi airline tu motu pea. Ai tu ia lisi pito mo le New Zealand ma le fitawi le o mea uma e no mo le no fo le o le atunu I le tali mai fisili fa manino le mai tu lo wale atunu ai so se mea lava fa pea e ao ona tali mai fa manino mai I tangata no fo atu ma fia mala malama po le mea o tupu o tau whalanga whaiso kika fo I o ia ngā wenga te te tua fo ia o me whaere visi I skapeneta wa whai mai li skapeneta mai ima tupe I whai amai ia pe whaere ia ngā ralturanga fo le pia mo whai na ia fo ia le kapeneta na rawa anu te rea tupe waru lani stai o whai langa runga tele la ia mana tua ngā tupe ya kwa mko mio sele ni mai avamo fama ya yo uro tape pe ato le bakua ke lo ai ke yo manko ngo falo mo ila su sa mo me o malunga fama tip o fa yo me sa mo kickback kickback o le si atu malunga na le wa ia va ai atu o le kampani sai nga le tasi le fa ia nga le mai singa nga tele ia o le atu loa le ta ua fo I le ana sau I le pepa I le o au e ona whamtaranga ne o le maota fo I le awhionga le minister le fausia e ana unga maa salu unga tangata ona I le o mai se whamtaranga manino o le mea lava e manino pe atali mai whaailoa mai e mafua anga o mahaloa I ale kampangi lava le tasi I afo I polo keki mga kuenga titele o aso la I le tenders board ma tu langa whapenga
e ave i tutonu lo uofo, e loa aso e fono ai tenders board ma whatatani uma iai. Le wingo la otala, o ina manino ai ma le fisiri nia ai, ia whai unga e whai, o no lai manino process. Nga uma le whai loa muli mai, ia o le tenda le whai atu ai lea ma lea. Ai fōringa mea i o le mea leo iai, o tangata e lata i tuai e sa o ai le upu a masani e tato, lata tuai, maule ai. Ale fese tala ta va, ko te loa ai o te voele sa me voi sa la fortuna sa tangata valina fo ia o le fiona fo ia le faula Sa e foi o mea ai le fam sa o mea tip foi le ia misami o kon kala ke me telepa ai ne kama tip mas ana o le ai fai ale me a tatu atu ia tono tatu malo ia manu ia ala to ia tina ina ia istangata ini me mo O le na ta ua la vele amatanga fa pe o le fai le forensic audit. Tele tua inga. Ma oa e ia tua inga ia fai. O tupe atu i le epa o le hoa mai fafo. O fale atu i le epa i fafo atu i fafo. Le aima se mea e tasi o fao maonia e o mai le so. Le aima se fao maoninga na fausia se fale a le taitai po o se minister o whainga malo o Toonai. Le ai ma se wha maoninga e tasi e iei se mea o tupu wha pene. Ai i le mai tau lava le atu no ia ta ilo o le mea leo iei wa va atu lava wa. Whai al malo si a tangata ia. A sao a o sao. Whano no anganga. Le ala me musu e tali mai iei. Le a whai o lae iei whainga manino. O lae transparent. O lae sao le e ala ma fisili foi any natural person e ala na fisili e ele me lai fale tona e ele me lai na na a wai le musu se tangata o lai sa o loto o wale me tu atu mai la men tupu e sao tala e ala nga kasi kampani e whea ngai nga buenga tele ono lea au mai luma ia na whamasino leo le atu uma nofo le lei foi. Nofo le lei ei foi o tato mawhawha. A tato manino a teimi ne tele mea pongi sa. Ia tato so solo aku ai lea pongi sa atu ai ma sia u atu motu pele o savai. O pongi sa o no pepe mo li. Tato u mana iai ia ka ilo te whamali ito ai. Talavu ta ua ea. Ta ua ia o levana iai sa moa. Mea o le peso o le paua. Pe kau whai aku se kuka. O lai to la u le whaatau tutono se pusa ai sa ai pe mai. Le lo Jamie, viri EPC. Le mai lo lai ngalue o lai wha. Ia le la wa mai le whai tio nga a se pisi nisi lau I loa. O le suafala au mai ai o sare I mua wa ai le ona ia le whatani maru I sa vai. Ai mai pei wa toe not the Vaisala, Lazy hotel, Manaya, your resorts there. Yeah, that's literally speaking, Wopungsa. Oko e foia I tu e mesa I pe power, lei lope fa fena fa. Ai ata o mai ma fu anga pe wana e sa no ai nei. Fa pe mai o le skulunga pa o. Ai se ke mo fo le o. Ke mo fo le o. Ai lo no vinga tele se le o tupu po le mea wale ai se kupe run nei le EPC. O kulanga ko penga o ke lo ngai kulanga o kam fa ia le sunga ia o nga wa risikala le ke fa lo ko o le lava le ki se fonga le wa makang ka pe ia le fa ngo sa mo ai fa o la si fa ka pe le si fa nga ai fa o le si fa nga le la ki le nga fa nga ia le mo sa va ia man ko o kala nga kala ia ki fa lo wa ai fonga le mo ka ki ia fam kala nga fu yo ma fu anga wala nga
nga fale ko le power o sku ka live vonga le pusi power vonga le nga pa u ko generator na u ma fu nga ke le fale ko le power i le moku ke le se va ya o tu langa re o risia me ya ile o mona tele lato an sia fai pule mi sta wa tele ana no foi bol ai no foi town area ia nai vai tele ia mo tu senga o lo mai se va a ya ele la tele lo le mena mafatia ia tanto mo tele sava si sava o to tele ale fa pe foi na o fai pule ale fas na pe foi fai pule la to ia le chapipi eu foi nem pouco eu não foi tele não foi pia ia ai o tu langa le mo to mafatia sava fe lo lo polo la tele temir pa ya o sava ila foi mai wakele nga pise mia foi mo tu so e kai alo la so ato le mfana le pere pa o sia so vai aso ia ngau ato ai mo le ngai ma sili ai ai lana tia i fo le soi fu o tangata man tua a pere le tise pe atu mal falma i lanto tau nu atu i se mai fa va ve na atu falma i ai pepe mo li pepe ma singe fai ai e le fai ngo fie nei me pere pa le fai fu na pam va atu la va pam pensini tele me a fai na ia tatu o na soi fu le ma fai me a unga tamaiti e sa o ai la le tustusinga le sungale ya sale mo pego ko fo ia sa va i le dark ages ko fo i tu le o la talu ai le pe o le power ma le au mai o se famatalanga nga mai ia ia ma luat fo le mi sta ya o ba te le mona fo no ia fo i le mi fo ia le fe le tota mai fo le wo pi fo le wo pressure e para me ia tangata pressure so e o fa ma vai mo fa tu pu ma ia te unga ngani e si le pe va tu sistema tala te fa yo le va mo lo ngi fa va te le essenziale pisa mai tu vo le te mira position na mai tu ana la tu le tu o ko kai va di fa nga tangata va venga mai ia fa tu mai mo e fu nga e te lo fa sto ina wa e pe tu langa na ye fa malu to lo fa ngo er ma o kau fa ma vai ko ia ke au ye lo mo ko kau vung fa se forensic audit vung le ba le ma ko vai ngo ngi ka u le wa le ngo ngi foi forensic audit ia wa le fionga ko ma ka ia ku pe me fia fa le ku e pa ma ali amalanga mo ia le sunga la mali ko e ngo fo le Ep8 e le ngi fa le ku e pa ia ngi sila ke le ngo fo lo cha e mo ko pe pelo ma le ka fia ngai ia kala ngi ka ma ku inga se ngi ka e fai se ko in o le mena ia ke aula ia lo mo ko ka singa o ka mo fai se forensic o le la va ngai ma ke le o fa le ko le ku pe ia se su ia pe mo ngi fa ma o ia la ko excuses mara ko fam kalanga ye fa ye winga fa kawi ikele fa fi kaw de kele la fi anga sa va i de kisi kele fo ia fi lo fa penga ku la mai le los ful di ma milion nga o le airport sa mo wala te vai tu singa na le al tu se fa tongu na no se pana la pseva la fai mai la tu tala a fai wona ye le fai na gwenga a fai wo pressure ya so si va si tangata e no lue ya il tu langa le wala wona fai ni tani me fi de la tu wala pseva ya tasile no se pa no mertasi sa mo la tu yo resu la tu patama fala ele sa ilinga mai nga fure ele va per sta tu for fast fai foi de chapi la tu ya ma kwa ki nga inga fo sko inga yo kula e pala tu ya la tu sko inga ma fi fio na pa ya wa ke ninga ya kwa le fi fo tu la e pa e finga abseba ya la no sa talia tali tu sto sistemi la nga va tu tali e tamo observa fa se tu singa vo le fa mai ya tu la e pa ya se ya ma ole termina o California le tusi ave kusu to ya a termine e masalo ese to aqui amanhã vou pensar na te fa popo amanhã ai o le well yes o le sa o tau fa beatu
Samoa Observer pe fo isi media pe fo tātou nei. O le avatu o le whaalau I loa, inform, ia, la fo I mea tolu, inform, entertain, and educate, ia le ngā. Pau ngā le mea te tau na whai pe fo o tātou, por kalame le whai. O la fo o le afionga fo ia olo, le afionga le minister. O stangata whaingofie, mata ata mai, ia ue le whethe olo, paule o se mea o matua o whate ia, I le whapea mai nate leta lia ino le, ia mantua na o atunu o komunisi lava tape I laro tulo wa tape I laro ia mea nei o media. O le ngā ruenga lava lea le media o le inform and educate, and entertain. Ia e talo sia ia loto tele mai le afionga minister tali. Tali le Samoa Observer ma so se media. O ai so se minister o le afionga parmi. Ta fa yo ia le tali mai tangata. Nā re mo tā whenga tā na mosu ta inga le afionga parmi ma la fa sala o Samoa la tu e le pe fo yo te mitula me le sunga fo ia tu le fa ia so uma e fe ke me ki na o ka maka so le tu la Ep8 ke uma face le media atami se ukare va ia fiamera tu ia se donga e face se foi e ko e vala au mase mea foi le a pe o tai fa ta fai ia no tu foi la ia le fai me me uma fai tau mai foi le ia mai le uni foi ia se fa ta no E mahali mele o tatu tanoa te wha mahali ma ngago o mafui ava. Po le se wha alongona o le media teni nei, a wai lenga whaile chokin, ai le ingi ratu ava no. Te wa ai atuna o pulotu lea whapea na lestala. Ia les whaimei na lestala ala mai o I perekangi. Ia. Ai le kaune aingi, po le ala se wha alongona o le media nei vaita. I le latu access, le latu ava noa e mawhai ona tanu ina ta upu ma maua mai ni tali I fesiti. Pe a whai o nau le latu ngadwena. Ai le o tali mai le malo o tele o mtau. Funga e madia fu ia Samoa ngefiafi. O funga fisi po fe il palmi o Samoa. Kile kai ka vai kai angale fai fole choko mlenga fai mai po mai ia kai Samoa. Kile vai kula ora paki melong kuama mau sumai langa vi langa vi se Yesu yo Samoa. Po vai angal palmi. Apole ele pe yo ai mai kaungi palmi pila palmi ni sila o active media me ka media whakalangoa mai lunga o news o kalafo e whai langa TikTok ma langa Facebook e whaasa wai whakalangoa mai mea umar marungu si ole nau ina ia whaamanino whaamalamalama ia le atu o ni sila I kuranga umolo iai whai ngā maru ai pia ka palmia pe o pe sisi o fungalo ka fianga ia ma kalangoa mai di o ia man la kungula fianga Mantua, Jacinda Ardern, a Barimia. Peka ke fia ka ua isi ka inwa pe ole ma ke friend ma Jacinda I lunga Facebook. Ai se a fio Jacinda I Barimia le tai au lau tu tonu le tavale le wa on no langa live. Fa pe ngā fo I le Barimia la ia nei laksa. O le wenga lau tala, sila fia le leie ia tai le taha u o le media. Ma lato sila fia foi, o le lalo langi o sui. O le ale suina lewa ia I tatu tangata eo I tatu whana. O le whai ngāri nge, ia. Le ala le mea tau na whai so se tai. I rei e leo se fia lau I loa, ai whao ngā. Ia te konolosi ma le tūlanga wa ia I tatu atu nu. Tatu tangata, so se tangata I le nei teimi. Ia, o lunga lava o le Facebook le mau ai news. O le mea lai te tau na whai. Tali mai. Ale o le ngā whai se live pe a whai e pisi keri. Ia o le awa o le ala o alu va le leo te aru whono I o. Whamatala mai. E iai ale le ngona tangata. I le maa whana o le mawhitanga ma le tai. Ma I loa fo I ina e whai mea manino.
e le tawhio fie a mai lava I luma mea lai tutupu I malo. A wai so stangata. E la ngona le tāua ia te ia o lona taitai o le malo. Ia, a mea lewa iai, I tau au tilo. Kau wa ai a kuse taimi e awhiwhio mai, ma tau noa mai ai. O le itu langa rau iai, ia pe whamawai te sinda tēnā tau ia is pressure. Ia mantua whamatala te sinda tēn. E hala tai o le tāle ono tai au e whalinterview mo mua. Pressure, ia le wai wan whamawai. Masara no pe e whape nā, mai ia pe o Samoa whape nā, ia le tūlanga ia le media pe usila. Ia hawa ia whape la e pale mia ia whia mei nei usila po le wana whamawai. Ia wale whanau I tau whia le otu le media pressure. Ia nei wale whamawai. Pea na whamawai ia te sina te ono le maa. Losi te le pressure, wale le ronga wau pe asi ku ingi mea se ore whali mato a inga mo whai septa mo si o tō loa. A tamanei, masama wana tai sifika ngalo I dama tau pua, la tato wasi tato malolonga. Whai mai ia tato tala noa role I sa whata. Nga te whale, masara ole tele lawa ni mea o silu fia whionga mai awa. E ngā ufuta noanga ia mana whionga atu ia pole astu lama ia. A pala mai na taha mana tua. Le tātou urvino le na tua e whairunga isi o wanga ia la upe on si umu e na te whangota. Ia lahe liki a sua au wika o koe awe la role vidu. Ia awale tau se download for le matu runga whai loa atianu sila. O la vai liki le mea. A tamane, ina toa te tātou pese mana ia na whai mai. Tātou atu loa e tātou picked up I muli ale nā.
o le ngai life. Au ai ke ngofo ai, ka o mai ka waku, ka ngoi fusi a kua. Au mai lo ka au e kangi e iau. Pamalo si mai te au vai vai, aka mai kusa pele e se mea ai. Life is too short, ro whaku I ma o. Pamangalo whangango so. Malo. Na, kasi na pese se se veli wala milionea in musica in pese na kwa milionea ile lina so pese na yo le fero di mas tupe tas al tamina ite fata la fata la to umana lo mafuto mai fafi tai ya to mafuto mai yo le la fa leo tu to fa ele to fa mari e la to no lo mafuto mai afai fa misino so fa yo no si che mi le fa de so mai ya ai fafi tai tu la va mafuto mai Familia pe ki o misi ke o ye ko suafa le la fanga I foi mo le aka ia I ko suafa pe ki o misi ya o no mo fa valo ai mo le kula nga fa kai fa ka smai le o fionga ka kai fongo singa le Burton fa taile fa ka smai le sunga ya ko fa fatu ya o rob tu singa fa taile la val mai mo mai mal fa smai ya fa malo atu I le sunga malo pele se uma ya fa pena foi sieni se loti ese o Tom Monty o Wena Oeti ya fa ka ruwa foi le fionga miti Edwards ka ru fai ngai ka savai vai da pa lo ka le chapipi le tali nga o me ku kwa fast big D no cut o big D ano le cut ya pe o sa ma nga le fionga ya miti Edwards ya fa tai mai buama sisi mai ya mai la tu mala blang lang winan ni pa tang pa taile mai buama fatis mai ne fias Alo, Tailanga late, Tailanga lofa, safari do mas fulu afeta to se leni na ele disi na lau at te fa mari. La fia fai fusi. Ma que ta te. Ya. Ta to ora to ele na te fa mtalanga ni sana. Pasto la ko jai le tulanga le ole fa mota. Mo fa mota ya tamata fo yo o stafata ele na te le fa ya le ta ele ia transferi tu risi transfer tu fa mai ta ele te ni so Ya taile o le tali o ta fia ta ina o nga tai fale a fa ina ia fingota a fa ina ia e o I manu felelei tele ia mtulanga fale tonu o yai o le mata uku nei sa fata nei manatu ma ia inisi
A wao lea no wa ai fo isi komeni runga Facebook fa pe mai ia se tau ngata i whare jo mai mauto. Fa mol mole o wele sau noa ia tu langa fa tau vaa. I le ngata i whale o nei tu malo e pele a te a. Ia ai fa pe ngā fo i masi umu. O le tele fo i o tu singa ma fautu wanga wa maua mai. E le ngata i polo fesa iati i le tūlanga lea e whape whea o na wha māma ma ai māma i ai se tangata i le mata upu nei e o le saunoanga ministale na whape i nei it's just a trickle e peia e whita ngofi wha māma ia whio fo ia Prime Minister Laksani o i Samoa ma ia vi le au whainga nuenga po le task force le o atu e ave ese ia tūlanga i container ma tūlanga ia e sa ia i lungo le waa. Ai matua le ai ma seisi o tala noa mai i le a whaino o tātou tangata. Tangata anu o Samoa. Tangata si umu ma sa whata o loo matua a whaino o lātou fofonga tau mawha ia so uma talu na ngoto le mano nui. E iai fo i whautuanga le se tasi o tangata iai to mai po expert environmental consultant whapea mai te tau o na whai se sa i ringa tūto o tasi independent le tu malo sa whata ina ia au mai ana tau mau whai la tau sa i ringa ma awa e ma whai o no o le mata upu nei te tonu o le whamsinonga o le mea e ma o whai o na pe e le o a whaina ni ola mani soifua i tangata ma toa te le a whaina wa whamau ni o sa whata se tasi o tūmalo e pito tele ana whi ngota ma whaiva e awi te tonu o marketi i polu ai leo ma toa le a ia o le tūlanga la, e leo se trickle le mele tupu i sa whata. It's a disaster. O le isi wha upunga na au mai. O le tūlanga le waa lea ma mea ia iai lungo le waa e le o ave esea. E le la i titi swau o pensini o iai i lunga. Le lan wha atusa fo e lisi tu stale wha pea. This is a ticking time bomb. E lona winga. Ko e ngā pomu fui e lei lor teini tu lau e pā ma awha ina mo ia ia. Ai ui lawa pe a whai fui e nā se tulu i teini nei. O lo o awha ina o la masoi fua tangata sa whata. E le o tu ma ina la e sa whata. Ua uma na wheilo a ia le i tu ma lo e peo na whaai lau i loa mai. O le fui la wa wha tu langa le komiti le tūmalo. La tau te ngalu lue whatasi. Ina ia sa ili se mapu sanga sa whata. Ia sa ili le au meo tonu. O le tūlanga leo te ofo e tau foi e isi tūlanga leo le whitewash. Le mea foi lele o lae va aia tua e matua ma alosi le lanu mumu po le ale lanu. A leo a mai ale wari pa e New Zealand mai isi malo tulo e fōlinga mai e le o malo si foi le tu o tato malo a wā tangata sa whata ma le mata upu nei e le o iai se whaailoa manino mai o this is a disaster this te lele a whaina it's dangerous le ai e fōlinga mai o le ala aru ai le i le narrative ma le tala le a me yusi le o popole le we le na ave ese o popole ai ele no foi sa fata ele no foi si upu ele lorto sanga e to e fo i ai le si o manga to e fo i ai se le ta to te le loa se tei a le pe e tu mama ina e na ona vivi o New Zealand i o lātou lava susu enga ma le mā bawe o lātou le ai masisi o ta ua nei tangata sa whata
Pau le teimi no ufia tele I le mausi seni le sa tanu ina tutonu Wellington la unga Barbara Edmonds ma fa pia mai o mala ia wa vea New Zealand ko I Samoa le mai tele Spanish influenza lua o le mea na masoe ai le tamasese lua inga tolu don rates fa mana wanui le na ta manino ai Barbara I le taimi nei o la unga tu o lo panga tia tangata sa fata fa fitai I le to le tamaitai Samoa ai na pito Samoa ona ta uai o se tasi fo I nei o mala tutusa ma nei sa ia ta ua e te tau na fa mawina I tutonu o le hands up o fa mawina pale mene ia mana tu ai ia le sootanga New Zealand ma Samoa mai wahati di ai te tau na tatou fina ia o se tasi fo I mele e o an tatou fina wai I visa tangata Samoa fa faingo fia o tele pangatia o tangata Samoa talu wai le fata mala e te le fata mala ai ole vaa me worship se lau fast food miliona le tau ka fe to inga teknologi ai ama le to mai o le kapteni ma tangata I lungo le vaa ele on tama I tangata mtua male fesidi ai se ana lato o ai fua I le vai mea lea I te tonu e mo I lano watu la aino fuanga e api ai le tupu but o le ale mafu anga na lata I te tonu ma apiri kia ai ma ngoto ai what were they doing there ai po le ale faatanganga penga sila fia le malo Samoa leo o atu lea vaatau e fa Samoa le worship e te lele a whaina o lo o iai nei ai le o malolo ai sa fata tu lau lava I sa uawa ai le o au stangata sa fata pa e a te imita te lungona fo I le o le a koe whawalea fo I tātou I le amata upu ia mana tua tātou tu lau wa e ka ua we were like colonized we were a trust territory a le ngei lava e o mai lua whelua wha o lo iai le ai maulalo o lo iai le ai maulalo atu nuu papa e a tātou o le mea ngā iri kaka I lo uloto fa I le awa ia tātou tutu ma losi mo tangata o lo o pangatia ele o mua I se va ai a sa fata se tino I tupe matulanga na e sili ele faita ele fata wina ia ola masoi fua tangata ai mai se le luma nai o tala vau sa fata ma whanau ele I whanau mai le ai ele whaatau ai ni mea whaapea e file mu o le whaapisa na mata upu tulo e ta tau o le mata whai oi o so o se matai sa fata so o se matai si umu teini nei pui le lato ngata I whale pui ai a ta tau wa lato tangata tu ngale mata upu e le te tau ona tala noa ma iai se malo ma so es tangata o isi fo I te wa ai fo I le pe whata wemu mai luon whapea mai o le fia whai tupe sa whata e le whata wina I ola ma so I fua tangata sa whata I tūlanga whapea nei there's no le wala ukala le mwhaina tu uai se tau you can't put a value on their lives ma le a whaina lumana I pe a whai le ma whaitoio io se anatanga o sa ufola sanga o te alofa tele leanga ele na tia o le whawhaina o iai I vai I tonga mau ma le vai ngale ia fia fiuma e ke ngofo ai mo lo fale sa le ka vale I a whapea mana au mai le ka phone si ia sa whapea o ka le whanga po tuana I mato ia ka liu mai alaku lisi ka avale sau lisi ka avale alaku e se tameti le sa vale mai ia ai se tu mai la le no le o fusi tu lo la vale ala la fanga
Ia, o le paa. Mea lava le whafonga tau mawha o le paa e te ofo. Ke ofo i le lapu poa o paa ai. E tonga tā. O I la le o loia so to nai. I lumo le lucky food town. I o ngā kumu a e sainga pa pālangi e o whaatau ia. Ia le lau le source of income. A o nei nā a la tupe e mau e tangata e whai ai mea whaale lotu mea whaale lumu. Ia le mtoa pangatia. Ia pe le o tala no i tangata ngā o tala no le mānei o le clean up mission na le task force le no vivi I le pari mio o Luxon. Ai le ai ma se tā ua. Ia o te malama fo I le tulo le mentality na o le tā ua o pangati o Zafata. O ai ka ulo whapea, lawa admit, they're admitting liability. Lawa admit o la tui si se tauna, le yese pofuanga. Talo whai, e vai tele nā ma fofau. Lea iai tatu tangata o te le whatuatua iti la, ona o lae lava ngā lue le komiti Zafata. Ele ngā tia fo I ngā ngoma ta whao mali. Sa iei le whautuanga na tuku mai, e nisi fo I. Tele tangata na whautua mai I tai o Zafata. E o se lato savali, I le teimi o chokem. Pei tai, I le tō whamar whautanga nei tu lea I tu malo. O lato whiwhiri e le ai, whaasao, le whonotanga, ale malo. Whaalo alo ngia I le awhio mai o le tupu mai Peritania. Whaingo fie, ana whapeo nisi. Whaingo fie no ane I ngā I singu whaatani. E teimi e tau nuu mai ai, fo I mai ai. Ai tutu atu manai pepa awai o sitasi nei o mata upu e esere. Le lango ina o tupu ia sa lesa o mea tau environment matuituinga o ngā tai whare. Ia hai lea, to a lava le tai o lo o whai ma le tutoa ia le ma lato whiriwhiria e le aingi lako savali po I protest e whai teimi o chocolate. Ia a tonu tātou te mataituina pea. Ia ma avatu pea ia le lango le Blue Heart whapea fo lo pea. I tū malo ne. Ia, teimi a nei tutu la ia awai e lewa ai mo nei. O le lumana I lava. Lumano sa no ro fiona me a se foi le man, io te fia fa lungo, te rin fia fa lungo le ma le fu tele mala mai lo tatu lo tunu ni me lo tu. So mali so fa popo ye le tu la. Iwa lenga ke mangkuanga perka ko whakaruanga ma le whiunga ia tu ia ka mamlama mai vai ngā muni wao na whiunga le fuwha kuku mai whamamanga le whiunga ia mai ia. E pio le vai ngā luo ki kilo e luo whalonga koi. O maka upu e whai esi whawhewheu a lua luungi ke vai e kwai ua ngō o le whamsingonga pio sa ua le sanguanga mai iawa. A o le whamsingonga o kalawhia ngai le kulanga na ngai. O le mea ngai le o karangoa inga I New Zealand ma o ke lo whanonga fo karangoa meni malo sa mo. Le ke le awhianga. Mo ngai kangaka I kukongu mo le pa ia man malo le o le kumu. O le whapea ngā papa ao ma ngupia I kukongu sa whaka. Ia misi usiu ke le o le awhainga. I o lako kamau a inga. Ia misi ai o lako soifua whale aso ki le ana le awhianga. O le awhianga la ngā le kaunga ngoko whanonga koe. O kalangoa mengi sila po whanonga koe. O kalangoa meli mano sa. Ai le no sisi o kalangoa I kulanga I pauan mea kalangoa iai. O lau le ngā luenga la ngusila la mea vese ma kam whai furwa. Ai le o kalangoa ke le o le awhianga. Nau fu lai fu e kaungapa ia le kumaro. Mo le sama le mo soifua. Ia le soifua o lau kele o le pa ia malu le kumaru. O lau kau fia inga o e whai ia wa o le upua masangi kako. I sili pupu ia o le kapung fikia. Wai aka kalangina vangoa e opua maingini ki ngoko samia mai ia fia e soifua panga. Ia makua lia ngali maka upua kilia iara. Makua ia kilia ianga ma kele whawhika uli ma kele le ngonga maka. Au le kari au o mea umangi. O le whangkanga pe o ma kalangu
whakalangoa ili, ma le whionga atu ia. O le kauma ngā maistusangi ia sila, me kau sele. E ke lelea whainga o le kamau a inga. O le pa ia manu le kumaro. O sa whakamasino. Mga amia la ko, se susangi o le manu isi. Au ke loanga ia matasanga. O le e whai asi vai ke lo le whai kalmanu. Awai le whai ngau sa whakawhape ia. Lau whionga ni ska o mako le whape leo le pa ia manu le kumaro. E wha au wala ku i ni ska ma. Ia marka kumaro sa mo. Ar wha le kongu la ko whai. Wha le kongu fo ia. Ia kulanga o wha i ngoi o ia. E pio se wha kupakunga i ua whionga ni e whios. Ngā rosa no. E tu ranga le vo a failo me le whionga mai a wala o amata no whaatino komiti le tumaro masalo yo o sasina o amatutanga ya e processing a male amata e fusila tu savali masalo ale whaia tu ranga na whai se savali file mo voile le anga ele malo sa moto e anga i foile lai komisinga nusila po e akule TV voile nusila South TV Kasima TV tolu le news ai aku e sa vale me la fianga fa ali la to le fifia ya ona mataro le o ka fa mai o yo sila tali to tamine o leva na tauna va sele pe ona visiti ya la fianga foi atu ya la se vavi fe mai atu ya o le vavi na te role fo le vavi le te no o le tamine ya foi ia ile tūlanga lea inisi o taimi tātou te whapese a ua le whai ngā savali. E o fo i savali ngā whai mausi teni mantua. O e whai tio whapea mai oi. A o e sa wawali ma. A e iai le au ngā. O le mausi teni nei, wa ai le au ngā o le savali ma le whai loa o le lango ino o le pidi renga whai ma whaari o. Whai le e loa ai ma la ngona le leo. Ma le ngata ngā, o le waai mai o isi, ma lātou lango i nai ma le loa le mea o le tāu o le mea le te whina watu wai. So it's not protest for protest's sake, ele whai a fua. I e mafua anga, ina ia wha tupu manatu i isi tangata. Ia lātou i loa ai, le mea le tupu. Ia a whai ngata, whai protest, se i uma ia le tōlau lantohu. Ai whai akuska ko protest I ngei mō sa whata. Ia wai, koe ngā mea, it's kusa awareness raising. Wai tasi ala narrative le alu. O popole, it's just a trickle. Mā nei le au, the task force. You know, they're doing a wonderful job. Mā nei o whamtalanga le watu New Zealand. O le mea lai tuku. Whapewhea lan tatu whai lope a whai a e le whatalinga tūri mai. Ia, tau wana whai sina whaalau I loa whape ngā. Ia, ai mā lo lava le ono sai di pa ia wana malu o le itu mā lo sa whata. Ia, mai momoli atu alo whaanga o ne ipo kalame mō le tau mawhai mai. Ina ia saili le ami o tonu. Ma pui le luma nai o tupu langa whai mai. Ma le si o manga, ma le fufonga tau mafa waafa aina. Mai se le tupe maua. Le livelihood a tangata I tutono le itu malo. Tātou o le atapua I atu pea ai tātou tau mawhai fo. I le ai. E whaalau I loa mata upu. Ina ia sira fia I tangata le ai e le whapea e whai a fua I le fuafuanga le wa iai le itu malo. E au ngā mea tutupu a wā le rumanai. E mai au ngā le tūlanga whapea. Ia tātou pui a ia tātou ai atata. Alo, ia, amasalo tu manino na tūlanga mo le whawtaila o whio mai awa le o kua manino ma malama le tātou tino ia tūlanga lo ia le ngatai whale ia pila sa whata ato le vea masi umu ia ono le whale belate po le tūlanga whenana tupu I nai I sa whata atamine ia masalo la tātou atu loa mai awa e simena te toi fia pa I mai awa e feifo ni mea foi sa tupu ne sila ia ale wha mo ia tātou pokalama ia la se lo sila I
Misa boa le tawalunga ia le choker. Ia li Tara Ellen. Jeremia. Ia ta ilo se dua mai tau ai sui fo ia le tatou sila atu i sa o le tatou. Le tatou tau sala. Le taimi le pena keri mata i taimi na tai mai ia le o le mana ia sui fo i le vai le sa o le tamai tai. O te whamari keri mata i sa o tatou tau sala. Se o maka i le sau noanga le tau sala o la ngonga la nga whapenga nga lifo. O la ngonga mika vunga le. Muka i kol samo. Ali ko ke vai akula maka mai moa le ko kelo lang. Ai sau ngoa la nga fionga tau sala sa moa mo le ko fa malo le fionga la le samo. Ila sau noanga fo matango fie la le yo fui tapinanga mo le tulanga au vai ngai sa pise mo foi o tulanga e fa malo fa kai mo sa wa maka ngofi o le aka nga ko fia maka mo ko maka i pere mai an ko fi ko vai le ono mea ma le ma nei te yo ni sa nga la fiunga ta i la le sa mo. Yeah, all right. I say you actually require too much. Kill culture too much. Kill you know see the sun. No too long for pena talina for you. We no lo tala tele item. Tele siva ese. Tele see the sun more. So tawa na yema see the ese mai ai vole le pese see the vole fa se fa Europa. Apio le see the pop mo see the na ka sui mai fa to va mai ya see the le break dance okay. O vai o fai tala se te sfu tu stala ia tu no fa mai ma tu se la fai te o na mai o ma ko ma si ke le ia le kala no le opening o le samo ma lo si ke le me ko culture it's too much culture too much no you stand that way too much culture ia wa pera ia ma sa ai o foi o samo. So tawa na inga me ve mix fo ia te wila vol pa fai o te atu ita to vai fo isiva vo le fa no pone ka mix ma yele me ka we fe na ka ma pespa langi vo ka mix ile ya ala na bona o na te lo esa fo ile tu stala pa langi no too much Ia kere i mata ala no vita no atu la Ele mata atu i le tatou tau sala. Wa au mai tonu a teimi o le nei. Ai tatou i loa foi i le siva Samoa. I tele o tau sanga waru. Se o isi kai nia ta mata atu. Pei wa aingi robots ma whai ngō tanga. Ile whai ngō tanga o siva Samoa. O siva Samoa la vai ia. O isi atama. A ta mai ta i lea i lana sa. So ele le la tafia mata ai ele va ele so nga faia ya tatou i loa fo io lana grandmother le ai sa ta ua la si samu ya na vatu al fa malo mata ina le sa o le tatou tau sala le si mea mana ya tasi ale aiuli na osoi le na aiuli atu itua le ai ni so nga tungu atu o aiuli o le na fo ina o mai taua le tupu sa le samatua le ave sea ia le mai mua because le mu lana faingo na a ia ua ia pe to e fo ia ile sifa sa mo sa tatu masa ni ila ma ia ele fai sa ava finkanga ave seu lo pupula it's mesmerizing la vas a talanga se la ngona ia ia tele ia le tulanga o le fai atu o siva foi o tanga isi o siva le pene fe mai pe se ropo kap foi le foi mai o pena ia wa ia e sa o le balance ia wa eu foi ia o mata i tinga atoa ia o too much culture ko culture siva sa mo ke ni uma o ke uma
Fio ka wa isi kin vede mix mai ele mea vo ele sau se. Ia, ma lia ia lo fina ngaro. Anga fa apea e tele nisi atunu unga invading sa mo e tanga tu siva nisi siva. Ia. A tatou wa ui mtu a fia faali a tatou masani. E tatou mata ata ma siva matanga fa samo. Ala mena la una faali ele faali Yesu na maliu mo samo. Ala mena faali mena ai go bangalo la ave se Yesu na maliu mo samo. Kata fa na mena sa tau na yai ala ngo o ese ame failo ese mele tu ese mele failo. Whakaruwhaku I lau sunga pueata, I whapenga mō whakaruwhaku I a mawia ali whalongo ngā solonga, whakaruwhaku I a rofa whine aso, I a male sunga I a apisale, I a whawhakaili whakasimai I a malpa I a malmalu ka kua kungu oro whapenga o mai po mai malangurangu inga I a kako poklame. Na ole tatanu ya ta proklame na pena pe ai si me to fi sa no e fi ma tu me te lo ya ma te fa mari am sa no ta tu proklame na el parang ai o too much for ya ma tu proklame na fe o too much ke le ma ku proklame fo I la fa fo ngam la si la fa ma lu watu la fo tu Mali io. la fo tu no na le ai na e fiti ma tonga ma so lo monga Pio le ke longo lisi vai ngo misi o wan vai ngo po wa ia ngai si wa ngal ko mai ka ide king ero ku sula pula ke longo ko ngasi wa ngale tanu ia le mala le ta ko ngasi ba na mana al pa la ni sorry la si vai foi ni si foi alu isi atu motu mata isi mai pa la ni oi ka pa la ni too much culture ya ta la foi se leo foi vole ta mari la fa fonganga ya fa malu watu e poto la ta tai o ni ngalo ta program fa bas fo pa pro fa tua au lia tu so fu la le ya fio ma te lo ya pe fo to fa mari ma ta nei man wia tele ma to uma man wia tele ma toa a fa na fa mo mai ya o manu ma lo le ta tu sa ro ta un ta ma pe se ta to ma sa mo po le to sa mo to volunga ta ko kalami yo ono le manu ma lo le ta to fitu sa mo le na pati lo ta tu sa mo ma wa ko le fa ya tu le la to ka fitu sa mo fo ya ele so ma fo le po lo la tsama le onu ya pati la so ta to fa se fo
tau tawita. I wanna fa'au unai le tamau na alanga Yosua. Hawe ino ia tumau o le la. Lana whanangalo ia whaiha. O manu ia na o le taua a nalo. Ho oe o se au au na le aunga. A e malo. Ho oe o se au au na le aunga. Ho oe o le tā. E te tau malo malo. O te tapua i. E alai le te tau. Le la la o luliu. Ia manu i au whaiva. E lua au pēlu. O lau whatu. Me le atua. Ya e mana tuaina. Holoi mata o matua. Le tapua ina. Le tumu atoa. Ia e lutu toa. O mama manau usukelena. Ya lele mali e lautia. O usukelena. Ya lele mali e lautia. Ho oe o le tā. E te tau malo malo. O ke tapua i. E alai le te tau. Ia le la o luliu. Ia manu i au whaiva. E lua au pēlu. O lau whatu. Me le atua. Ho oe o le tā. E te tau malo malo. O te tapua. E ala i le te tau. Ia manu i au whaiva. E lua au pēlu. O lau whatu. Me le atua. E lua au pēlu. O lau whatu. Me le atua. E lua au pēlu. O lau whatu. Me le atua. O uso. O tōna nganga. Le amato tapuai. Ia whaatasi le tū mo o tau.